Bisiksini Romunyo Chubai Tongo Montri Bisiketu Debroma Khoroktam Ma Fakre Chererokno Bosana Seifana Kahamke Chubai Tongo A Khoroktam Chererokno Bishal Rimikate Majulino Tini Hanya Hai Sabrum Amtayo Tangai Borokni Hostel Tangai Boroni Chamo Te Richumrok hanya rimane mampli kasepakya chin mampli wo borong no kuchu kotor ungya sa chuba su khlai thangnai hne kok riman tongmani hanya baganya tini thangai chuwa chu khlai mani borong ni hostel thangai mantri bisekatu nai nei tam saka o charai khorok thamne bagai bo pam kok kasar kha hasin lukorok no tongonu norok bahanyo bo haike chuba su khani musungui tonghanke bo bai korung dite charai khorok thamma phakri rokno chuba chu khainen bagai koi khabo Hai ini 20 tarik 19 tarik ini 19 ini 19 tarik Julai Ebenezer hostel hai faisa pakya sini Sablum South Tripura Noro Saimano sini Rimika Bishal Songo sing Tali Waisha Taltamo Waisha Mahike Roma naik karon sini Kawangma samung tongo politically, personally, professionally sini samung tongma bai sing tal brum brum phaime ai khano tabu bishal rimika song kaham ke pori ui tongo bogni study rok kaham no te result rok kaham no ke election rok thangbai ke election ni pore waisa phaike tabu tini deusha 19 tarik ke borno je 2020 जेबाबे कक रिजार्भ दंमोन मते खायनो जों जायतुगै दङ बंनि लगियो दंनानै बागै बंनि खिनांगो जाहाथे बरफनि जिनि याखंबाय बाजाय मानानि बागै एडमिशन तो पाइखा ओंखाय एडमिशन रबो दै बंनि जे डेली लाइफ सालब्रुम ब्रुम जे नांमानि मानि दं अमरबो बंनि बागै बाय दुजा लाइ थांनाय सालो बायमा हायखायनो ओंखाय जिनि नाहार मङामोन दंनाय जे borok nijini yakungbai bajawi future boro jehetu oro naidi agi borok asik kathalaya tabu rimika songni de bishal songni friends rok gobangma o hostel o de madam songbo hamke borok no naikului tonna bagi borok no belekena hambai mario hostel committee school committee borok no belekene chubamani bagi no tini borok class 4 o sobaikya kai faidai bisio borok 5 o sobai 6 o sobai o mahakino terus bumi yapri bumi step by step yapri shamani kaham nuju dong norok joto tipra salu puro borok chuba ma bai tei boroni tinangno wansuguino jengbo obo samung khlai dong chini tipra sarok kubangma jagaono chuya dong tei tabuk at present time o kubangma chini cancer rogi rok manjagi chini bukuk sanjana de borma songrok tei kubangma chini tiprasa umahai kamio tongnai rok lukurok kubangma bemar hamibai manjagi jeng borokno chubai ma tongo onkay tabuk sanjana nogo cancer hospital langjak Bangalore gajak rok bojeng joto jagaono chubai dong hai himphano jeng nokha tongsak to chumui bai koboli mansuyaba jei mansakno jeng machuba lainai onkay chini lukurokno jeng chubamani bisingtino borokni sinango borok ungka chini next generation no kaham khaiklang na bagino chini chaitokmu financial जों अबहायकेनो देशे बसकं तो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर बे दुर्गा पूजा उफिने दुर्गा पूजा नि सिगां जों देशे बिशाल संबाय फाय मालाय फैनाय गोबांमा बंनि दि जुम दैखो बसकं गो विंटर सीजन फाय दं गोजां जरा फाय दं बंनि ब्लेंकेट जेकेट जुता जतो जे नांमानि आमनि एरेन्ज रबो जों खालायनो नांगौ ओमफ्राय दिनैनि परे नेक्स्ट दुर्गा पूजानि सिगां जों देशे फैफिनो बे मेडाम सौरभखौबो हरो जरा मेट्रन रक ओमफ्राय जरा नाइट गार्ड रक जतन जों हामबाय बिबो खुलमाया जे बरकनो
नायखलि दं माबाय जोंथ' डेलि फाइमे फानो तालवाइसे फाइमे फानो जों बर' मेट्रन रक बाय जुगाजुग नारगो अरनि हस्टेलनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट हस्टेल सुपारभाइजार जों कन्टिनिउस जुगाजुग फाय दं बर' लुमुइ दंफोरावबो बर'नि बहक साजालि दंफोरावबो जे प्रब्लेम सिदांगो बिशालनो सैबार जाहैबाय बनो वैक्सीन मारी मारो लुमुइ हस्पिटालो मातलां मारो जों मिजु फायाफ्रु बनो वैक्सीन रक मारी गैया के जेरायफुरनि सिमी जे टर्चार जरा जोंनि लाइफआव जत बर'नि न जत जिखुनु बर' मनुष्य आसे फेके जतनि केबे मुफायो प्रब्लेम्स फायो हाय हिमफानो जों लाइफआव बाथा गै दंनिया जों बसकांगो तेबो जेबो जों कवि जाक बर'नि याखंबाय जे बासायमे साक बंनि लगि दंनाय बिशाल रिमिका सं लगि दंनाय माने अब जों बर'नि लगि दंनाय न गड जोंनो हामारि खालाय दंखाखै जोंनि लुपुराव जोंनो हामारि खालाय दंखाखै बिशाल रिमिका संनो जों जुबानानै आसुकुनु कठिन बेफोर हिनि जों मानसु हामबाय थैंक यू। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।